I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u GG Emperor i danas tutorial, ne znam da je tutorial, bio što da je, koji ste čekali, to je za desktopove. Da, evo kao što vidite tu su slike, ima ih još dole. Što sam izbacio status, znači tu ću ja sad ovako laziti slike, ali isto ću i ocjenjivat ću, daću tu neke komentare i toliko. Kao što vidite tu je moj face, nije nikakva prevara, to je što sam rekao, gruba ribe sine. Evo prvi je Asmir Otajagić, znači evo tu vidimo njegov desktop, ovdje vidimo veoma ekstra jak wallpaper, to je svejedno. Ikonice si mogu da rasporediš, to što ti ne treba jedan u folder, da staviš u jedan folder. Šta je još? Tu neki Doro Gadget Evo, tu neki Rocket Dog i tako. A dobro tu, što da kažem, wallpaper onako, dobro tu je 4, ali to je nešto kao mnogo. Ovdje sljedeći Miloš Mitrović, wallpaper onako, slaže se uz Rocket Dog. Tu i to sad što imam zamjerku, to je samo što ovi, evo Eurotrack, PES, ovo ne znam šta je, Mafia 2, Minecraft, LOL, to staviš, evo vidim, stavio si tu i ovdje, to ti čisto ne treba. I ovaj, da, evo ga, to je folder Mitro, foldere staviš tu, igrice tu ili sve radiš što hoćeš, ali nekako tool gadget, tu je 5, vidi se da si radio i ono što bi svima rekao da stave. I sljedeći je Lazar Mitić, vidimo tu NBA 2015, ja mislim, Gadget, tu si ih sad pretumbao, Campus si mogo dole, igrice da sporediš, ikonici isto, Rocket Dog, taskbar da staviš kao bojan, vidim da je Windows 7, na Windows 7 to može da se menja, staviš isto kao ovaj wallpaper, a tu vidi se kao da si nešto uredio, nek bude 4 minus, ajde. Sad idemo ovdje baš gdje sam izbacio status i prvi koji je to stavio, to je Đole Bre, tu vidimo ekstra wallpaper, tu moj kompjuter već imaš u Rocket Dog. Ja mislim da se zajebo oko print screena što nisi uslikao taskbar, ali mogu da se kravim da i on isto plav, to je 5. Rex Bre, pa sve isto kao kod Đorđeta, znači tu si mogo dobro Rocket Dog, tu program igrice, taskbar se slaže, to znači ekstra, to samo te slike, intro, Stevie, PNG, to staviš jedan folder, staviš crveni i promeniš, staviš gore i gotovo, ekstra isto 5. Gospodin Dušan, tu vidimo nešto, Sremska Mitrovica, brate, provaljuješ se da si skidao, jebi ga, brate, trebalo si svoj da slikaš. Sad je na redu Lazarević Dimitrija, tu neki wallpaper, neke glave. Evo ovdje sad, ovi ikonice, ima ih 4, imaš i ovdje 4, znači ovaj prvi plav, tamno plav, ovdje ovaj svetlo plav, ovdje ovaj ovako naranđast kao, i ovaj ovdje kao žućkast, to kao da ti se svaže staviš ispod njih ili tako, moj kompjuter. Tu vidimo neki gadget, mogu si to ili da staviš u Rocket Dog te 4, ali ovako je ekstra, tu je isto 4. Sad je na redu Đokić Marko, evo kod njega vidimo odmah wallpaper, Muđa, Viber, Origin, tu igrica, to si na primjer mogao Rocket Dog i staviš neku temu da se slaže wallpaper, taskbar, tu ikonice neke da promeniš i to, tu je isto 4, ajde. I sljedeći je Bogdan, tu vidimo BMW, vidimo šta brate, vidimo 3 ikonice. Tu pa mnogo si da uradiš onako, dobar je wallpaper, tu neki crveni Rocket Dog, crveni gadget, imaš onaj sat, taskbar, ništa, to je
wallpapere, brate, jebi ga, imaš sreću što ja volim BMW, tu je 4. Evo, like moram. Evo, sad je na redu Veljko Živić. Brate, trebao si da znaš da slikaš ovaj print screen, to je da slikaš desktop. Tu imamo neki gadget, to je za GPU, CPU i to temperatura. Ovdje sat, tu ikonice, ponako lepo si rasporedio ikonice. Tebi možda i ne treba Rocket Dog, ali mogu bi. Naprimjer sad možeš staviš, kad bi moglo, ali ne može, 3 Rocket Doga, tu gore jedan, tu, ovaj, levi, dole, bilo bi ekstra, ali i ovako ti je bolje, to je 5. Sad je na redu Ilija Stojanović. Evo, kod njega vidimo tu neki wallpaper, šta je ovo, kao kineski zid. Jebek je ovo. Ikonice, brate, mnogo ih pretumbao, to je trebao lepo sve da staviš u jedan folder, ne baš u jedan, staviš u 3-4 foldera. Ovdje dobro vidimo gadget, tu neki Rocket Dog, staviš igrice i toliko, dobro, to ajde nek bude 4. Sad je na redu Aleksa Kostić. Evo ga Aleksa Kostić, tu my computer, my document, ovaj sat, znači evo skinuo, dečko lepo napravio, slaže se kao uz wallpaper jer ima zeleno, tu Rocket Dog podijelio, evo. Evo vrat, ovdje se mislim ja za evo programi, tu Skype i ovo kao playeri, ovdje kao ovo pivot, ovo ne znam šta je, igrice, na primjer counter i ovo ne znam šta ti podeliš, jedno pa staviš ovaj, ne znam nekako se više to zove, čekaj, evo, odvajač staviš, tu onda programi pa odvajač opet pa to. I tako, dobro, tu ajde, nek bude 4/5, sada evo Aleksa Jocić. Pa šta brate da ti kažem, isto kao kod Alekse Kostića, znači, dobro, wallpaper to nešto mogu si da složiš. Tu, ovo ne znam što ti ovo skin, možda ti igrica, pa si promenio. A onako vidi se da je nešto rađeno, tu ima neki trud, nek bude 4. I evo ga, sad je na redu Nikola Milijević. Evo njemu vidimo tu dobar, onako veoma dobar wallpaper, ikonice promenio da se slažu. Rocket Dog, brat, imaš isti my computer koja viš. A nije jebika, slični. Dobro. I tu my computer, pa dobro, to si mogu da izbrišeš, eto ti ga dole. Kanta, pa to ti ne treba, eto ti je tu na desktopu. Evo ove dole ikonec, to si mogu sve isto zeleno. Pokazat ću poslije ja isto moj desktop, nisam sisa, ajde. Meni isto zelen. Evo ga zadnji za danas, to je Đorđe Kukarić. Evo njemu tu imamo veoma jak, onako baš dobar wallpaper, Minecraft. Brate, mnogo si pretumbao ove ikonice. Znači evo, na primjer, te slike, staviš nešto u jedan folder, to tu jedan folder, Rocket Dog. I toliko, brate. Hasta la vista. A dobro, to ajde wallpaper, onako, ikonice, vidi se kao da si ređao. Nek bude je 4-. I eto, to je bilo za ovo ocenjivanje. Nadam se da su vam se svidjele ocene, da sam bio realan. I vidimo se.